Angliji ima... Na primeru... Dr. Strange. Ne, Dr. Strange. Jaz sem full excited. A daj nekaj ovinkat. Jaz sem danes gledala What If, 4. epizodo, zato ker je What If Dr. Strange. What if we just died? Človek je šel v napačno lane. What if Dr. Strange... Mene je moj fotor učil, da ko voziš, pa imaš kozarec na armaturki, se kozarec ne sme prevrniti. Pogledam, gledala sem What If, 4. epizodo, ko je naslov What If Dr. Strange lost his love, not his hands. Lost his heart, not his hands. In je v bistvu, pač moraš gledati to epizodo, zato razumeš, kaj bo v Multiverse of Madness. WandaVision pa nisem pogledala do konca, ker ne vem, no, se ne vem, kul sem. Bomo videli, jaz sem excited, ker vem, Žan je malo manj excited, ker ne vem. Ja, se ve, se smo se povedala. Naredila bom, spet bo vinek, naredila bom video stvari, ki jih moraš vedeti, preden gledaš Dr. Strange, The Multiverse of Madness. Kjera lepa svetloba bo zdaj. Golden hour. En zelo pomemben detalj, ki ga moram omeniti, je to, da imam Jeffrey star šminko. In da je ful dobra. Zdaj imam že... Uživeč. Zdaj imam že več kot leto pa pol Uživeč. Iskreno, totalno worth it. Mislim, da je koliko 15 € ta šminka. Ampak jaz jo imam že res ful dolgo, pa pogosto jo nosim. Pa nič ne gre dol, ko ješ. Lahko se lupčkaš. Si? Zelo malo gre dol. Lej. Ano. Bomo videli, ko bom načota jela. To ni nasprotovanje gospodični lepi Afni. Ko vem, da ima release nekaj tete dni enkrat na šminke. Čeprav, actually, če v dost folk to hotel, lahko v vlogu naredim review njenih šminkic. What do we think? Pa ne bi tek, da bi njej pisala, da bi mi ona za to pisala, pač pa dejansko bi jih kupila. My opinion would not be honest. Kaj praviš? Fair. Tu sem naredila z Jeffreyjem. I'm coming for you. Ne, hicam se. Actually mi je bilo ful cool. A mi, ko sem jaz videla, da bo imela ona svoje šminke, I screamed. Ker pač, itak smo vsi začeli YouTube kanale, zaradi tega, ker ga je lepa Afna imela. In tak, girl, you've come so far. Pač vse vem, da imaš ogromno, imaš šolsko kolekcijo, whatever, ampak šminke so mi pa po moje, peak. Pač to je goals. Sam še knjigo napiš, pa... Neč, knjigo bom jaz napisala, youtubersko knjigo bom jaz napisala. Don't do that. Ne, nima neko kuharsko knjigo z mamo. Fuck, še to me je prehitela. V glavnem, zdaj smo tu. Približujemo se Cineplexu. A veš, kdo bo tudi tam? Gospodič Ian. Najljubši gorenjc. Naš najljubši gorenjc. Je gorenjc? Ja. Sorry, Jure. Jure, gorenjc? What? Ja? Kaj, Žan je Štajerc, čuj? Da je naš drugi najljubši gorenjc. Danes ima Jure rojsten dan, tako da danes je Jure naš najljubši gorenjc. Moj je vedno. Drugač pa Ian. Jure. Vse najboljše, Jure! Jure, ti si vedno moj najljubši gorenjc. Ne. Vse najboljše, Jure! A te mrš grmov je. Kaj? Nič. Upam, da se je čulo to. Če pa brej bila ta pesem. Zdaj mi ne gre z glave. Bogi si. Kaj si rekel danes, da si skaterboy? Ne, skaterboy. A kaj mi kvariš mojo taktično skuštrano lase? Frizuro. Taktično skuštrano. Surferboy. Prej si šla do njega, pa sem ga, kaj sem že rekla? Ne, nekaj. Ja, danes sem surferboy. Ian kliče. Yes, darling. Kaj zdaj? Glih smo se pripeljala, čuj. Čakaj, kikašem tako čudo na avto. Čau, čau. Very stand. Kje si, baby? Kje Da smo redi! Zdaj se moramo iti. Kako folka! Pač, nenormalno. Shade. Iščeva ta glavno. Iščemo, da se gremo fotkat, ker malo smo tukaj na dolžnosti. I guess. Kje je? I swear like a scary movie. What do you want from me? Ne? Okay. Postavi se tam, zapoziraj.
A veš, kot začetek filma, ki se tako spogledujejo? Ja. Danes je prvič in zadnjič, ko sem povabljena na... Kjer influencer si. Profesionalci. Pa? Pa? Kaj neki si hotel reči? Čist nič ti nisem hotel reči. Nič mi nisi hotel reči? Nič. Okay. Imamo plakate še? Imamo. Aha, Okej. neočakanost. Gospod Ian pač. Spoštijan in njegova neočakanost. Ja. Jaz imam mačkote. Daj mi poster. Poster? Okej. To je pa refila. Midva sma four eyes oziroma špeglarja, tako da imama dvojna očala gor. Špegle na špegle. Kakšen sveg je pa to? To je ta. Ne, mogla bi biti ono rdeča modra, veš, pa bi bil tak 2000, ne, 90s aesthetic. 2000s? To je bolj 90-ta po moje. Ja. Ker so lik prišli, a veš. Ja. Cute. Nič, sam kažem te, kak ješ. Happy child! A je to fucking Avatar trailer? Yes! Yes! To je zdaj primerno, a ne? Yeah, I think so! Ja, je, ja. What the fuck? Prav da bo. That's him, bravo! Oh my god! Kaj meniš? Ko smo na kravljba. Amazing. Ja, ja, so good. So good. So good. Ko me čaka na drugega, Zdaj naslednjega. lepše počakamo tele. After credits. After credits. Kaj od tebi? Kaj? To je bil moj amazement face. Okej. Someone once told me that the reality I thought I knew was just one of many. Straight to the multiverse of madness.